Dobar dan, dragi ljudi. Dobrodošli u 11. epizodu podcasta Bašti života s Vanjom. Ovo je ujedno i pretposljednja epizoda u kojoj ćemo se družiti i pravo je vrijeme da ovu priču privedemo kraju, jer nove priče ne mogu da počnu dok se stara ne završi. 11. epizoda nosi naziv Pijačni dan u bašti mog života. Kada smo najzad prikupili plodove i uočili, uradili neku retrospektivu i uočili šta nam fali, čega imamo viška, vrijeme je da sa tim viškovima i sa mišlju gde da nabavimo ono čega nam manjka, zakoračimo u pijacu. Danas imam samo jedan uslov za ulazak na pijacu. Novac ne nosim. Pitate se kako je moguće otići negde i uzeti nešto, a ne platiti. Naravno, a da to nije krađa. Pa lepo. Danas ćemo samo da se trampimo. Danas ćemo se vratiti na onaj stari dobri princip razmene, bez obzira na to da li ja smatram da je ono što ja nudim vrednije od onoga za što želim da ga menjam. Tako, ostavite novčanike kod kuće, spakujte torbe sa svojim viškovima, zapišite sebi po šta idete i ukrcajte se u ovaj mali kombi. Krećemo na pijacu. Jako sam emotivna jer se približava kraju naše druženje i stalno sama sebe blokiram jer imam toliko stvari koje želim da vam kažem, no nadam se da će biti prilika i za to u budućnosti. Mnogo je u posljednjih godina lekcija koje nam potvrđuju da, iako bez novca teško funkcionišemo, da je novac zapravo najčešće nepotreban. Postoje stvari koje možemo učiniti bez novca i nedavno mi se desila situacija da sam mogla da pomognem jednoj ženi. Onda je ona meni rekla kako ona meni može da pomogne i mi smo tako razmenile naše pomoći, naše usluge, naše lepe reči, naše veštine i naša znanja i obe smo srećne i zadovoljne. Iako je možda njena usluga skuplja od moje pomoći ponekad, iako je ponekad moja pomoć veća i nemerljiva cenom i novcem. U ovoj epizodi želim da vas pozovem da ne budete proračunati, da ne budete materijalisti, da ne budete sitničavi, nego pomozite nekome i ako konkretno taj ne može da pomogne vama, vi ćete pokrenuti dobar krug pomoći i pomoći će vam neka totalno druga osoba nevezana za tu priču. I onda ćemo svi biti u tom divnom krugu ispomoći, pomoći, ljubavi, saosećanja i podrške. I to je razlog zašto sam se ja priključila Impulse zajednici i zašto sam rešila da se otvorim vama i zašto sam rešila da izađem iz svoje ljušture i da razgovaramo o svim ovim temama koje
će razumeti oni koji treba da ih razumiju i koji su spremni. Kako se trampimo? Pa, evo jednog primjera iz života. Mom mužu jako dobro ide uzgoj strpljenja, pa ja ponekad od njega uzmem taj njegov plod, a pokušam njemu da uvalim trampom malo mog ubrzanja. Tako dolazimo do nekog balansa, do neke ravnoteže ili se trudimo da se tome približimo kako bismo živjeli jedan miran život ispunjen ljubavlju, blagostanjem. Pazite samo da vam neko ne uvali krivicu ili krivicu za ljubav ili sumnju za poverenje ili ima prevaranata i na pijaci, znate i sami, kao i u životu. Tako da dobro otvorite oči kada se trampite. Šta je poenta ovog našeg putovanja koje traje sada već 3 mjeseca? Šta je poenta mog putovanja, moje priče, mog pisanja i svega što ja radim otvoreno i javno ovdje pred vama? Poenta je da iz bašte svog života, a onda i sa tog vječnog dana izađemo bogatiji. Ne u materijalnom smislu, nego da uspemo da dobijemo ono što nam je bilo u manjku, i da uspemo da to zamenimo sa onim čega smo imali viška, da nam to ne propadne. Kada napravimo taj krug od prvog oranja, od prve setve, prvih plodova do ubiranja pa do pijace, kada napravimo taj krug, imamo jedno iskustvo. I po meni samo se iskustvo i računa. I zašto sam ja otvorila baštu svog života i za sve vas? Zato što znam da se samo uz pomoć iskustva raste. Šta da vam kažem? Osim da najavim da sljedeća epizoda, posljednja epizoda podcasta o bašti života sa Vanjom, da se zahvalim do neba svima vama koji čitate i koji razumete i koji mi pišete i koji podržavate, ali da se zahvalim svima onima koji možda još nisu spremni za ovo i da kažem nadam se da ćete biti spremni za svoj rast u nekom obliku koji ne mora biti vezan za ovo što mi radimo. Pronađite svoj put i sigurna sam da hoćete. U sljedećoj epizodi otkriću vam zašto sam zakoračila u baštu svog života i treba će mi dosta snage da snimim taj video, ali znam da je to samo jedna puzla kako bismo dobili cijelu sliku i kako bismo nekako zaokružili ovu priču. Također, pripremam jedno malo iznenađenje za sve vas koji ste pomno pratili baštu iz subote u subotu i to će biti jedan mali znak zahvalnosti jer mi zaista mnogo znači što ste bili uz mene sve ovo vrijeme. A šta vas očekuje posle? Ostanite u toku, zapratite Impuls kanal, Impuls oficijalnu stranicu. Pogledajte i tamo, pored mog programa, pronaći ćete i tim stručnjaka koji pomažu svima nama da živimo ispunjeniji, mirniji život pun blagostanja, zdravlja, ljubavi
ljubavi prema sebi, prvenstveno. Vidimo se sljedeće subote u posljednjoj epizodi podcasta U bašti života sa Vanjom. Zaokružujemo priču i tu sam za sva pitanja ukoliko ste se predomislili i želite nešto sa mnom da porazgovarate, nešto da mi kažete samo ili nešto da me pitate, a da mislite da bi vam moj odgovor značio. Do iduće subote šaljem sunčani pozdrav iz bašte mog života.